අතිගෞරවාස්පද නායක ස්වාමීන්ද්‍ර වර ප්‍රමුඛ පූජ්‍යතර මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வந்தனங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைய நிகழ்வை சிறப்பிப்பதற்கு வருகை தந்துள்ள எங்களுடைய பிரதம தர்ம போதனையாளர் அவர்களை இச்சந்தர்ப்பத்திலே நினைவு கூறுகின்றோம். ඉස්ලාම් මෞලවි තුමාලා ඉස්ලාම් අපේ සහෝදර සහෝදරියන් එවැගේම හින්දු කුරුක්කල් තුමන් ඇතුළු ඒ හින්දු බැතිමතුන් සියලු දෙනාම බොදුනු කිතුණු සියලුම වැඩිහිටි මව් දෙමව්පියන් හා දයාවර දූ දරුවනි இஸ்லாமிய சமய பெரியார்களே, அவர்களோடு இணைந்து வருகை தந்துள்ள ஏனைய பெரியார்களே, அதே போன்று மௌலைமார்களே மற்றும் முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகளே, அதே போன்று இந்து குருக்கள் அவர்களே, அவர்களுடன் இணைந்து வருகை தந்துள்ள அந்த பக்தி மக்களே, உங்கள் அனைவரையும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம். පුත්තලම ප්‍රාදේශීය ශාසන ආරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ ප්‍රධාන සංවිධායකා නියෝජ්‍ය බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් කාරුණික ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමිය එවැගේම පුත්තලම නගරාධිපතිතුමන් එවැගේම නගර සභාවේ ගරු ලේකම් තුමිය එවැගේම මූලස්ථාන පොලිසිය ස්ථානාධිපතිතුමන් ප්‍රධාන සම්භාවනීය අමුත්තලි එවැගේම දේශපාලන අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් මේ මොහොතට සැපෙමිනි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන් පයිසල් මන්ත්‍රීතුමන් ප්‍රධාන දේශපාලන නියෝජිත மகாத்மா மகாத்மியனி அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்வுக்கு வருகை தந்துள்ள அனைத்து தரப்பினரையும் கௌரவிப்பதோடு விசேடமாக இந்த நிகழ்வை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கும் முன்னைய பௌத்த சாசன பிரதி ஆணையாளராக செயல்பட்டு தற்பொழுது புத்தளம் பிரதேச செயலாளராக செயல்படும் புத்தளம் பிரதேச செயலாளர் சுமேதாபி விதானகி அவர்களும் அவர்களுடன் இணைந்து புத்தளம் மாநகர சபை முதல்வர் உட்பட அனைத்து உறுப்பினர்களும் அத்தோடு புத்தளம் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ எம்ஜே ஃபைசல் அவர்களையும் நான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நினைவு கூறுகிறேன். දීර්ඝ වශයෙන් මූලිකව අනුශාසනාවක් පවත්වන්නට සූදානම් වෙනව නොවේ. නමුත් මේ අද දවසේ සිද්ධ වෙන මේ ආගමික කටයුත්ත පිළිබඳව පුත්තලම ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ගෞරවනීය ලේකකාධිකාරී ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් හා ප්‍රාදේශීය මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් එහි සභාපති ස්වාමීන් වහන්සේ හැටියට ඉතාමත්ම කෙටියෙන් මම මේ හඳුන්වා දීම පිළිගැනීම සිදු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. යුගයේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක් පැන නැගී තිබෙනවා මේ භාෂාවන් භාෂා ඥානය. විශේෂයෙන් පුත්තලම නගරය තුළ ඉස්ලාමීය සහෝදර සහෝදරියන්ට හින්දු අපේ ඥාතිවරුන්ට ඇමතීමට දේශනාවන් කිරීමට තරම් සුදුසු භාෂා ඥානයක් අප සතුව නොමැති නිසා මේ විශේෂ වැඩපිළිවෙල අපි සිදු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. புத்தளம் போன்ற போதுமானதாக இருக்கும். காரணம், புத்தளம் போன்ற பிரதேசங்களில் தமிழ் மொழியிலே இந்த விடயங்கள் செயல்படுவது மிகவும் குறைவு. විශේෂයෙන් පුත්තලම වැනි නගරයක ජනතාව ජීවත් වෙනවා ආගමික වශයෙන්. විශේෂයෙන් අන්තර් ආගමික සහජීවනයෙන් යුක්ත ජීවිතයක් ගත කරන දිස්ත්‍රික්කයක් புத்தளம் டிஸ்ட்ரிக்ட். புத்தளம் மாவட்டம் தனிப்பட்ட ஒரு சமயத்துக்கு பொறுப்பானதல்ல, மாறாக சகல இன சமய மக்களும் குறிப்பாக பௌத்த, இஸ்லாம் மற்றும் இந்து தர்ம போதங்களை போற்றுகின்ற அனைத்து சமயங்களும் போற்றுகின்ற இடங்களை இருக்கின்றன. அதே போன்று சமய இனங்களுக்கு இடையிலான சர்வ மத கோட்பாடுகள், அதே போன்று சக வாழ்வு கோட்பாடுகளை மையமாக අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ට හින්දු බැතිමතුන්ට අපේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කළ දේශනාව කුමක්ද කියලා ඒ ජනතාවට මේ දේශනාව හඳුන්වා දීම තමයි විශේෂයෙන් මේ වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණ හැටියට මුදුන් පමුණවාගෙන තිබෙන්නේ. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதற்கான முக்கியமான අවධානයක් යොමු නොවන නිසා
පුත්තලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අනුබද්ධ අපේ ප්‍රාදේශීය ශාසන ආරක්ෂක මණ්ඩලය තුලදී මේ පිළිබඳව මා සිහිපත් කළා. இது சம்பந்தமான விடயத்தை புத்தளம் மாவட்ட பௌத்த வேண்டும் என்ற ஒரு உறுதியை நாங்கள் எடுத்தோம். කියන්නත් බොහොම සතුටුයි. වර්තමානයේ පුත්තලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් මහලේකම් කාර්යාලයේ කාරුණික ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය සහ ප්‍රාදේශීය මහා සංඝරත්නය සමාජික අපේ බවතුන් මගේ ඉල්ලීම මගේ ආයාචනය හොඳින් පිළි අරගෙන විශේෂයෙන් මේ ධර්මදේශනාමය පින්කම සිදු කරමු කියලා සියලු දෙනාගේම කැමැත්ත ඒ අනුව අපට ලබා ගන්නට ලැබුණා. இவ்வாறான இரண்டு மொழிகளிலான தர்ம போதனையை මාගේ කල්යාණ මිත්‍රයාණන් වහන්සේ නමක් වන විශේෂයෙන්ම දෙස් විදෙස් විචිත්‍ර ධර්ම කතිකයාණන් වහන්සේ නමක් හැටියට රූපවාහිනී හා ගුවන්විදුලි විචිත්‍ර ධර්ම කතික ශාසන කීර්ති සාම කීර්ති විනයාලංකාර ලංකා පුත්‍ර දේශාභිමානී පූජ්‍යපාද භගවන්තලාවේ රාහුල අපේ ගරු කටයුතු දේශකයාණන් වහන්සේට මා ආරාධනා කර සිටියා. ஆம் அந்த